मुर्दाबाद अत्यावश्यक है बना करो अत्यावश्यक है नरेंद्र मोदी है बीजेपी है तुलिराम है कांग्रेस आई जिंदाबाद कांग्रेस आई जिंदाबाद बीजेपी विरोध करो अगला अत्याचार बंद करो शासन दैनंदिन मजूरी बीजेपी है खरवादल मौलवी बना करो खरवादल मौलवी बना करो मंत्री तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से जे অসমত মানে কোভিড বলে বাঢ়িছে আৰু কোভিড বলে লকডাউন দিবলগীয়া হ'ব পাৰে দিব কেতিয়া 2 তাৰিখ ৰিজাল্ট হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে লক তাকে দিনাখন আপুনি কি কৰিব লাগে ঘৰৰ খালি বাচন বৰ্তন যিমান আছে ভাই না একদম ধাম বনাবা কোভিড বলে সব যাব প্ৰায় গোটেই পৰিয়ালে কোভিড হৈ গ'ল নিয়মতেতো দুটা বছৰটো কোভিড পাব নালাগিছিল হয় না নহয় গতিকে মই এইয়া বিজেপি সদায় মানুহক প্ৰচনা কৰে প্ৰয়োজনা কৰে সব মিছা কথা नरेंद्र मोदी तुलिराम लोहाम थैंक यू चले लगता है कि केवल नए अपॉइंटमेंट हलो लद्दाख समेत सुरमलाम हम पेपल पुरानियां समेत जस्टिस लले लक्षण से ऑल इंडिया लॉन्ग समेत लक्षण का चले में तुम ठगल लक्षण बिट्टू बनो बिट्टू बचाओ लक्षण से तुम भाग के नहीं मा लक्षण का थे से तुम लंग दमना तुम थे के दो करे लंग दमने समेत तुम लद्दाख ठगल ले होमू होटल को संसाधन के सोला अपना आदम के पुबांग के पुलो में कांग्रेस से फेल पसुने ना कांग्रेस से फेल जन से पाने बैठ ला पुलते होमू होटल आदम कंपो ग्रेस से में फरो में थोन लंपो जंग थुसते में 30-40 रुपीस में लंपो लसन से कितात वो फिर से में तुम्हें लंदन में ना मिले तो हला होमू होटल आदम के सो तुम्हें हरियाणा बैंक के नहीं हम लोग गैस लंपो ले लो पुलते 1010 रुपीस ले लो लपेन पुलो में लद्दाख ini tuntun si kawan-kawan penello pula tu 1076 rupees ang netang lo lahan mak jitu dah bang ketak ke hala so ekte pria pria pula jang trouble Allah tum alek ikoi biasa lek ikoi si rada tumang nabang magante ini papa sila halang Allah tum lang tak teng cibi bidan lo ini ko papa sila hada lang tum pakon thek dalo tum phalang na hakta nei पृथ्वी को तो लगा जगह में जो की बीजेपी सरकार है एकमात्र एक जनर मानव कुत्ते हमारे ना हक तला सोना नहीं जाए इमुदा मिमुदा नहीं सरकार पंची चिंतन अन पब्लिक सेक्टर बस्तु अन अहम अना बांके जे कितु बेजी पुगली इमुदा मिमुदा दिबो hala baki India lang si Chuplanchot mamili tumlang damana airport punon seaport punon majutu koila khadan punon jangfu punon lapan kado kami seaport punon defense amat punon anton pen public sector ansame mana bang kupulo adan yari dan sikipilo bela ka kihalan ang damang ngari tumlabag lang mo gubernur bodong airport kami pitang lo halda kibo tumhanas kami farmers bill jitu dokter kajane halda 150 years kita mili tumhanas kami tebok tenai tumhan 15 days atang jitu pensi halda kipulo bodo Masuk jitu ambani akan kipuji Nurin Modi Sarkar bangke na bangke matra Bharat andang kali na Indian jitu adang pia kamcot kali ingin Karbi Anglong samela sonsi cuplang bando amar jitu public sector property je ambani hatat je kutai dibo khuja to khali amar और भारतक में Karbi Anglong hitu hoy ase Karbi Anglong ka sonsi cuplang bam ke kosala cuplang bam ke lakador kami ni tumpang lang namlo pulate nang tum thai lampu itu kongres adina hot bikin ala kans pula mana bangke mana kontak tar ham pidano la son tak si love you poha baguri long ini tum kikim pikang hala so hands kami ini hala dak se mane company tu manti dalo la son tak si hala dai ithni village mani tum ke do minister adina farsi pedi ho bian sing pedi ho hala dak kikim pikang ithni village kami hala dak se mane Karbi la sonsi non se me pincang bando lapin campus flood apang kini dur Karbi Anglong lo halang tum pula सबके साथ समझेंगे वो फिर में ठगलांग में पुराने banke सबके साथ सबके क्या सदी banke सबके विनाश को सोची चुपलांग में कुछ लोग अपना पग फंस में काम काज के क्लेम में फंसा वेबसाइट पे कुछ लोग तुम की people अपना सब टीम Karbi Anglong तुम सी
kami klaim na yan tame alang tumsi chodan la alang tumsi claim chola kitu kela ketumpan kitu contractor dina sa kuliso dina sama alang sai pakai upi ko san sila lang tumsi pipedala ko san sila pipedala apa malang tumamat kami alang tum choda de sekarang ni ciminanji la kado kami nang klaim ke bang punan di peratan ke mat ko setama pilihan kalake BJP jutra gift kali lagi BJP tuma din kali lagi Nahaya kredit anti Kongres itu nahak ahuta honu. Dan during the time of Congress government, non-ultimate civil talking about hanya suatu kita hutsi, nahaya tangkap proses kami, MOS pula, nahaya pikas kami, Kongres itu hutsi kipi. Hanya suatu 3 kilometer, lepas 13 finance kami, pilihan itu melandam, selama kuartal kami kita pergi. Kongres itu hendak berhari. Kongres itu madin free, madat 6 schedules kami, pilihan suatu carilan kami, nas kami Kongres itu sekitar dikang. It is Congress who has contributed to establishing 6 schedules in Canadian International Council. This particular 6 schedule institution is the creation of Congress Party. And also, the provision of 244 also is being given by the Congress Party. That is during the time of